Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam pripremala varivo od hendi. Pa za početak ispržite pola glavice luka na jednoj kašici maslinovog ulja. Zatim dodamo 2 krompira srednje veličine rezane na kockice, a tako isto i jednu veću mrkvu. Te sve zalijemo vodom, tako da svo povrće bude u vodi. Zatim 100 g hende isperemo u vodi i odcijedimo tu vodu. Hendu dodajemo krompiru i sve ostavljamo da se kuha nekih 30 minuta. Nemojte dodavati previše vode, dodajte malo pomalo uz stalno miješanje kako vam sve ne bi izgorilo. Nakon 15 minuta kuhanja dodajte i šolju sjeckane prase. Zatim dodamo pola kašičice bibera, jednu kašičicu soli i jednu kašičicu crvene mljevene paprike. Zatim sam dodala i sos od paradajza i sve ostavilo da se kuha još 5 minuta. To bi bilo to, hvala vam na gledanju, ako vam se video svidio ostavite mi like i podijelite ovaj recept sa prijateljima, a za još sličnog sadržaja pretplatite se na moj kanal.